Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Ko may kan batpi halo to ka kriya no ya ka ne ka Piludi North Division Slabo Shah Shangpung ke ka bapin ong ku MDC mo ka thai. Kani ka dai ka em dan na sing bati constituency Shangpung mo siya tay. Shangpung they have the right to demand but ya ka in don kam jangki. But this is kani pat bale agum ni ka system brile but kani government om dai kan gum ni pat. Ki kani ka office club don hang ni do 1950. From 1950 ka don hang ni. And it's well scripted ayuta well scripted ka bantan long kani kam kani government. Kani no division ka cover ka bon ba division. Dan kita kas po nartiang ro dan po mukla ro dan konsensus po ayuro sa Jowai ro konsensus ka bon mata. Kani gisnem baladat ki la kendria way to way. Ki kendria ta ka division nartiang glacier po central. Kani ka kitang area ki dan po no division ni jadi hasil yang sabah musong yang long nesting ki shift po south division. Ta ki la ha ro komba kim sa stang ar konsensus jate. Proper plan ban kendria ay kani ban shift. So can this kind of jingle the government kung jingle ng ban shift yung headquarter office ta. Ban shift yung headquarters ban run on yung Jowai. Jowai is the district headquarter ban shift. Da kani ka trend ka lungom ni sarano ras ko way to. So kani ka trend ka daw diskusi. Shangpung is deserve an kiu mo. Dapat kita kiu pan kiu na Shangpung ka subdivision ni kelas kin block. Bu no ka head office ang to. Then that is true development ni. Munta finrai ni division na Jowai sa Shangpung. Ban saryeng step ro head mare na Jowai sa tay. Unong saryeng, unong cleaner, pion, gay gitu ban Kren coach to hadyat sa tay. And plus kani galong hanga galong ay masuk orang ni cheap politics ta. Tang ban penhun, tang ban penkemen for someone, le baik dengan ni. Cuma penkemen yuba koming na penkemen yuba welam. Tapi dia kemen lut berar, tip mo, suruh kemen gitu mo. Ta sarai kan kom do penhun ni kano le na dengan ni kan chief siya. But kani amam Shangpung ka deserve mo, Shangpung also upcoming town, I have nothing you deserve. But kani kam dapat kom ni kan gorkom. Ta style you. Kani ka president bigi ya lam menta, ka long ban mata. Years din yung Jowai town, yung Jowai headquarter. Anything menta kala ban ra beta. Bala kamnya no hapo yaw musyang ra no DC office. Bala kani kam dan chu ji menta hang ni ra no sa to. What's the point of having this headquarter? Kung kapan iba MLA tu pi kerni kan la kira no iki. MLA le tu le tu kat man tu ko sya beta. He has no voice. One plus kastan ka change nang kong persya. Hadin pat mbansi la told you you cannot nak chu haban ra bese te change what over mdan chu ka Jowai ra rom le. Sementara ginong gini bamdan chu ne kan ra rom le chu anything. Ra lut bro. Kani ka modus kani ka president migila kani. This is not development. Create ye kata ka create ini affair ta niyan. Jowai but to so long to. Kani ka creation of ini affair ta ni affair pramangi sini. Ini membahagian. If you want to like a sarkar buat development, but kiu pen rosi Shah jadi area standard skin Shangpung. Air subdivision ni ki. Air subdivision ni ki. Air civil subdivision ni ki yang tu administration kadang jan sipet ba ang tu dengan everything dengan bo gitu ki police station ra ini gini. That is called development. Hindi ban ra away office nang ni satu kumba. Ada kan. So kapag ko ba kinonra eta ka mini secretariat haja ka jong kato ko Piludi pisayhap. I don't get the point ng mini secretariat. Mini secretariat kami dan jumut lagi daga kat komunik soto jong kadai ka bandan office habaro ka jo jaka ni hang ni if you know Jowai ka district Boremba Western Hills ka Jowai we all settled banta everyone ka soil department along the office ka jakal jong department ka Piludi along jakal jong hang to kal Piludi along ko minis all the Piludi in one area to
and plus pinra sipa water resource department biang lupa agriculture horticulture department pun lupa teban ra kata ka minister ra pa je kan so Vision em bagane ke jingwan ra ka minister ang tutang ban penthame pa ba bagi ong ba that minister kre what ki coin tang tu gosni ban one day tadi ka full plan lupa ong sa kan nu di PR hang nu area di survey tu gosni tang penhun wan chief minister hang ni wan yo kajat hang ni syong ong ai minister hang tu ong or you may call it district secretariat also I'm not sure kay minister secretariat ne district secretariat ne sanu kata di PR la prepare sanu kata kan nu estimate la bo ban yung ni kini ki wan ba chi yung to ini bo chief minister bo wan ba ka wan kular ba to ba kular kan nu yung siang lawan kila lam gen PPU kila wan you will start the work in a month mentala asisna asnem ta sanu wan lam se to will start this will start this also ta jaja dan kay ka jing EJP kumu MDC ko beras kay ka jing EJP la kandang batang ka sansar NPP kay ka jing EJP ka Jowai ki ka president ni hangi Jowai am the current han kamu MDC ramenta I speak as a resident trong Jowai town ya kane ka president banla ban change ka district headquarter kini ki all these things after kini gila stang build up la stang one ki bang la stang one gini gi office to along you kini convenience kalong it's a normal development process sabaro ay ka state ro kandan ga district headquarter dengan subdivision office kandan dengan line flow da mentawan pen pra gini ga Jowai ta te galong jumpa kini ga jingle ka sarkar ta ko pam ngeu ya hap ngeu it's not a way kan it's just long cheap politics kan gini kay ka jong pi matay ki pagba ne UMLA kanang panne kan ka mo pensa kan ka not division ni Shangpung ro gi hapan bang kiwi ang si nga bru pa lang gi ben ru lentia jong i broi nan ek Shangpung ro gi de ban rahi dimensional tapi tam dai ban shifting dai ban ra de bala dan lupa nang ni chi kum kun long ki la ban tier la ai jing pam yu la yu tu sim ka tier no ban hab ya men sentiment and this office if you the latip last 1950 before the creation of the state kasi sing to ye kata ban shift no ye kata kalong ta kan kani ka this not development na kani ka just to create that ayu apa deng ta ra kan ni and the kumba ong iba simuli ong ba manra e kanot division sa Shangpung tang ban comment mo yu ba UMLA jong karaliang nomor bo mut pet no NPP PE kum no P ye kata bo mut pet dengan tip mo su ye kata jong yu te mono hil dengan long mangaru jaka jong ma koming ngaro kwa ban development sa constituency kira nang guru dak demand ni kini to ka government tang kani pat this is not development ndai bangan mangarol sai dengan dan bor nan ra biang ye to ka sani sa Jowai ni kini na way ban ra that's not development what you sim no area ban ra sanu development is bantu ki ye to set up new things set up new division to otherwise dari kini ko mun chuam kum original not division kudang nek kani kadar tiang dang nek gini ga kani kadang ba area road dang nek kani ka mukla kani kisnong snayam sabab muswang ya long apa not division katay ka division sa tayo pa lang la upgrade ka division kamay ro sige tang sige la full plan ban segregate gini giwe ka in such a way ki ya ban ong menta kinong bam dan so datang gini konsensi atli tera no sate so kani kalong this is not the way Mbay gani this not called development min. Thank you. Tang ban penpra pan ya pak pra mangi tang ban ayu ya kata.